Местна заjednica Ruski Krestur i toho roku u Centre Krestura zašveta okvicenim išće pred Nikolajom po novim kalendare organizovala zajednický doček Nového roku, gde pred polnoci počalo pušćanje muziki, a na polnoci vyštreljeni i krasni ohnjomet. No, toho roku na tým zajednickým dočeku bolo menej ľudzov, jak skorej. Nasampred pre mocnú žimu, bo jak i u druhých mestoch u Vojvodiny temperatúra bola kolo minus 15 stupňů. Zážlem to nezavadzalo okolo 200 prisutným u centre Povešeliče na polnoci, dakus potancovať bolo i nezaobychodného štreľania petardoch a mohlo še zohrať i so vareným červeným vínom. Treba povedať, že i u našej cerkvi po polnoci na pol hodiny služený tradicijni novoročni moleben. U Verbaše na centralnoj plošči Nikola Pašića nie була вчера організована програма за дочек Нового року, того Вербашання дочекали да jedni doma, da jedni na plošči u Novim Sadze, u Centre za fizičnu kulturu Drago Jovović, u restoranje Kočava, hotelu Bačka i u drugih pohostiteljnih objektoh. U Srimeljem u dvoch opštinoh organizovani doček Novого 2015 roku na otvorenim, u Srimskej Mitrovici i Šize u hlavnim, zo s lokalnima mocami, že bi bilo co tunše. I po priveljkej žimi, zo s dobru muziku, horucim varenim vinom i čajom, a najveće zo s petardami, veselo, vyprovadzeni stariji dočekani Novi rok. U Šidze mladih zabavljal lokalni muzičare, a po vecej roki pauzi u svojim horodu nastupel i Bojan Milanović, a organizator Kulturno-obrazovni centar obezpečal i ohnjomet. Veselo bilo i u mladeških prostorijoh u Bikiću, a okreme u prostorijoh amaterskog teatra Branislav Nušić u Šidze.